kupigana, wakapigana. Biblia inasema Lucifer akatupwa hata nchi. Anasema akapigana nao pamoja na malaika zake, nao wakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule nyoka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Baada ya kushindwa ile vita kule mbinguni, Biblia inasema akatupwa na malaika zake. Hawa malaika zake ndio hawa leo nawasikia wanaitwa mapepo na majini. Hakuna majini wazuri wala wema, wote ni wabaya, kwa sababu asili ya majini au mapepo yaliasi mbinguni, maana walikuwa ni malaika wazuri kisha wakaasi. Hiyo ndio historia kamili ya Biblia. Hakuna pepo anasema eti Mungu aliumba jini. Mungu aliye kuumba majini, Mungu aliumba malaika, ila walipoasi wakapewa majina mengine na Mungu akawatupa duniani. Ndio maana tunapokuwa mahali kama hapa, tukiyaona mapepo tunayaambia toka kwa jina la Yesu, maana yao yaliasi tokea mwanzo, hayana nafasi ya kukaa kwenye maisha ya watu. Nami natangaza jioni ya leo, iwe ni mapepo yamekukamata, iwe ni majini yamekukamata, leo tutayaambia yatoke kwenye biashara yako, yatoke kwenye nyumba yako, yatoke kwa watoto wako, yatoke kwenye ndoa yako, yatoke kwa mume wako, yatoke kwenye uchumi wako, yatoke kwenye elimu yako, yatoke kwenye huduma yako. Hebu sema fire, sema toka, sema imekuwa na inatokea. Lazima watoke kwa jina la Yesu, maana Bwana ametutuma jioni ya leo. Kama alivyoshindwa mbinguni, hatofanikiwa kwenye maisha yako. Kama alivyoanguka kutoka mbinguni, ataanguka kwenye hiyo ndoa, ataanguka kwenye huo uchumba, ataanguka kwenye huo uchumi. Hebu sema anguka. Hey! Sasa hii ni historia fupi ya Shetani pamoja na majini na mapepo. Sasa nataka nikupe kazi maalum ya Shetani hapa duniani ni nini? Shetani huko duniani kwa kazi ipi? Sikia nikwambie rafiki yangu, adui yangu mimi hapa kwenye mkutano huu, wala sio dini ulionayo, wala sio kabila ulionalo, wala sio matendo ulionayo. Sikia, hata hayo matendo usingejua kama Shetani asingekuweko. Mimi nina hasira na Shetani. Shetani aliyekalia uchumi wako, Shetani aliyekalia tabia ulionayo, huyo ndiye nataka leo aondoke kwenye maisha yako. Achie maisha yako, achie tabia zako, ili uwe huru katika jina la Yesu.